Hello, tu Zinka he Jubilee. Agi say Jubilee pi ni Zinka. Pungko ahi. Amo pa ahi le kontak ko. Kontak ko aki hop na dingahin. Chima sanga jo bukan ne diu he. Kane diu ho he. Bo sapo, salad, alu nga he. Ito kane diu. Nè chai phat le hau ina ki ho ma ka chi ki he Golden Jubilee ni pini athong tai pathin thang bai nom hen Golden Jubilee ai mo sa pao Songbong Presbytery Golden Jubilee ni pini ho hong long tai mi pi ho zong athanom thema mawin hoin to lai dim set in kom tawin tua hi Jubilee sum hondo nakin dinga hi Songbong Presbytery, the Golden Jubilee year of 50 years of glorious existence and guidance of our God, Jesus Christ. और अनवीलिंग ऑफ जुबली मोनोलिथ जिसमें हमारा मिनिस्टर्स होंगे Reverend Joshua Janme, moderator PCI General Assembly, and we shall also have the Jubilee prayer presentation. Pathin hinga ki pathu sei na le wa choin a eche song hi ki tum do a hi songbung presbytery sunga hobung mi te zo se Krista a ki pum khat na le ha do na hung hi jing ta hen lo pi na pathin sang jing hen Trong lôi đầu diếm ama he tu chung kazin thon na pa upa Dr. Upa VP Singson he Presbytery, our more tale pasang tahilong le. Patrinin, Mangka loba kung somna san kung jalin ogong iten hello program आप सभी को ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में यीशु मसीह का नाम लेकर आप सभी को बधाई और आप सभी को वेलकम करता हूँ। आज यहाँ पे जितना भी स्पेशल इनवाइटीज और जितना भी डिग्निटरीज आया है आप सभी को सोंगबुंग प्रेसबिटरी की तरफ से खुशी का बात बाकी मांगता we shall have the felicitation of dignitaries and मैं ये इंफॉर्मेशन और ये सूचना देना चाहूँगा आज यहाँ पे जितना भी डिग्निटरीज आया है जितना भी स्पेशल इनवाइटीज आया है आप सभी से भी अगर कुछ ग्रीटिंग्स या फिर मैसेज होने से आप हमें जानने के लिए आप सभी को मैं विनती करता हूँ bulan mebot talaga ko ikatse di ba yatsa hi tu ni Jubilee mangho mi pi ho he mi zasagila som thum la ni ka he ve anom la zenge pathin zalen
Pathin hagaw pol na. Pathin hagaw thing umpi na to. Jubilee program loading ta kimang chai hitai. Tua hi refreshment ne ding don ding ho kan ne diu kan don diu ban le pung thum le Jubilee an kong so hom na zong ke ding hi a king ko nok tan bu nok tan concert zan ding hi zin sul ki khop ki khen khena hi ke hi in lang ka chi in mi pi hon Jubilee an pung ho apung mo bin ke chu ka zaw da phone azit chu la ka ki zin amai zin la ka ki zin to ai ki zin chai ka e to hi sound ho Jubilee concert adinga sound checking aga chi ding hi Half Long Bazaar Bazaar kalung kitawe Half Long Bazaar Kay tu ipiham gadon hi te kati a kagatsi ke hon hi a